Aí fala, vocês são... Ele vai ser... Você não quer olhar pro buraco aí? Ah, mano, e aí eu... Pô, só foi começar isso, tá olhando? Tá com um monte aí. Aí se pegou mais. Ai, mano, eu acho que você... A sua ali, que vai dar no seu adaptado. E daí... Eu li pra mamãe, mas... Aí eu vou dizer, Well, now I'm gonna put my phone out to stress Bafana bethu shokudala besibambe inkunzi. Bebamba wena inkunzi. Hayi mfazo obanjwa ama 90s. Kanjwenzani? Hayi. Yabona into zangangitshela zona ukuthi mina ngifuna nompopo. Ngale imali kwanompopo ngaze ngizathenga umpopo. Hayi. Yazi sikhuluma ngefoni yami la. Hayi khona wena nomfazi otho. Hayi khona afana kamadilelile Lapha abantshamba chayi. Manje susiyaphi? Uyaphi? Ngiyakhona ngane obamba ingozi yalanda ifoni. Sebehambile uyabaza abafana becholocho. Abecholocho. So afana laba bathe befika lapha bafika bathi khaka che singabecholocho sesilibamba inkunzi.
Hawu baba. Yazi lapha akula muntu ongawoniya, akula muntu ongamothiyo egoli la. Bonke abantu begwanda yakhe zilapha abaphuka besiya shoplift izinto ngalezi buya zithengiswa yini bona abantu lisebenza ezithwaleni la. Then hithina abantu betholojo yithe sithenga ama All Star angkhona. Lapha kulabantu abangoniyo, even abafundisi. Bafundisi. Kanti wona ngabe thola Assyria papa, Assyria fire edistribute ngoba kula gates. Babe ithethe nga electric yango, nathi babe yenza izinyoka kwambani. Akula muntu velo right kona phela kuzinto endaweni nale. Hawu. Abenkayi bona bayenzani? Abantu benkayi iningi labo. Idube kumbe bakhahlela idube kumbe bakhahlelwa lidube. Abantu bangona nje umuntu ukhonjwa umfazi womuntu sefike ezayonini, ayithule emandleni bazalwane, ayisenkonje umfazi la onakundwana. Abantu abazinduna? Laba nabantu chiyana laba balenhlupho eziningi abantu bentaba zinduna laba. Abantu bentaba zinduna vele balo iproblem abalayo. Phela intaba zinduna kulahlahla. So uma ungela toilet umele uhambe uthwele izenge usegangeni. Nxa ufika ukukhutha lapha ikofuka ke uvusa izenge leliyana ukuthi abantu bengakubona. Ngona abakwazi izindawo zonke lezi yakufika. Mina nje umalayiki. I-factory yona ngoba uzazi zonke phela indawo. I-factory vele ungayibali. I-factory semazi, i-factory nje indawo engekho. Uliya. I-factory ifana labo thaba zimbi labo liphalala. Wake wazona uzuma ukuthi awule rally wena lokuze neliphalala. Lamtri yona? Ayi lapana ke ibhanti labo sibili lokudonselana labantu betholo. Abebebse kuna iscript yathi zonke la. Akusela ama number plate. Phela mhlawumbe kulangole ngela number plate. Mawubona lana R54 GP 96 GP. Even komadlambuzi mawungena komadlambuzi usijika ngona la kule robot batshontshe isitara leyo horumalanzi le stop sign bafaka uma kumbe lighter ibattery robot la ngona. Mabona besenza njalo ikhezi yona ibisenzana. Ikhezi yabona le ngapha kwekafusi nga. Abantu abanafana lawana banomoya. Phela bathisela songani bazibizeza amadambeni. Bathisela bomweni lomoya ngani abafana wothini ugwazela khona okunje ukuthi wayithi ayigolo dumile yadubula. Bakugwaza lekubulala esibili. But labana abangale phecha kakafusi bazondela khona ukuhamba bethola umphako emakhazini. Ayazazi sheminda ibhinga yona isiduma ngani phela nakhanya hayi uzazi zonke. Ibhinga uyabona umfana athi embhekela inkomo ngwebhinga. Ube ngikokela nje sekhaya phela mdala thina ngo-2017 zakeza khokha ikhisimusi ebhinga. Sasa thoma mdala kethi ikhisimusi idlulile ibhinga isakhatha even manje ngihamba atheze uphelele kwemakhisimusi ka-2019 ngona la. Bethi phela isemangana mawusitsho njalo ukuthi umdala siwatshona. Upresident unopresident omunye umutsha akwazi ukuthi umdala siwatshona. Icholocho ke yona. Icholocho ukuthi yazi umkhaya ke lawo sibili okunye ngiyagcina semvumelana lawo isithambisa. Akama bazilawula laba. Kunje athi unguFebruary ungathola lamhla ukuthi babhizi kona ngale bayizi independence uIsa obadubulela indlovu. Yazi ngestress sefoni yami ifoni yana yadula kakhulu ngicela ukuthi umntambi no eyini mamela stand eyini la ngitshela yona ngona but ijacket lambi liyana yelelo kuzini lesicholocho mfuke yabona ugogo la uthi awuloma imasalo sebuyilwe ekhala ile orosipatelo ndofa mina uthi so ubuye ugogo wona igoli bezodingana. Ngithi uzongitshela implan ukuthi ifoni yami uzoyithola njani ngitshela into ngafika gogo. Kanti wathi ngasathwala umbhobho ibona yasonta 12 Shenkunzi. Yendoda. Hamba kahle. Kanini ngikulindile vele ngaka? Mfethu ngisaqoqoza umuntu esifazane lapha endlini yakho. Yagula. Hayi man wathi afuna abo uzamile ukuthi ungijayele ucingo, ungitshela ukuthi umuntu yakho kunini mina ngibele ngikhamsileke manje la. No man uzoba right. Hayi phela wensizwa lalela inkomo engiyiphathayo mina ngiphatha ugayimuthi yahlatshwa yasikwa amahawa ifelanga kusumgeke. Ngiyashaya ikhandi ndodeni. Lalela ke ndoda, lalela lo muntu ogulayo manje kulezi insuku asathenja phela. Uyayazi into ezakale ngapha eThembisa? Ubukasa ngazi ngizwe lutho. Awuyazi? Lutho. Ye indoda ngapha eThembisa konakale kakhulu ndoda. Ufike umama lapha
umfana ekhulele uyezwa ethi uzobelethe onesa zange bemnake wazi wabelethela yashona ingane ihlaze engaka mfowethu ye inkinga yazi manje mina ngicabangani ngicabanga ukuthi yazi uhulumeni wala mengake buye ekhulume nathi uyezwa thina sizokhuluma no DJ Mapress osibanda le esholotsha bona ke kuze nje konke bafundile laba bantu basesholotsha ke bezela kube yibo lapha lapho nesi into mtholo banesineke lapha ye baphathala kahle wendoda uyazi nami ngake ngifisa ukuthi kodwa mangake ngigule ngeke ngiphathwe isizo nkabi ke ngibambi njalo yebo babona kamnandi baba bese ngilanda lapha isizwe lokunjani obheke osikhosana noKent noDlovini ngithi nababa odokotela lapha uyabona hey wendoda lesasibhedlela singalunga njengamanje ayikho into engalunga lapha ngoba nama ngagula nje bafowethu ingangisi lapha ngoba ningithathe ngise Bergville hayi kona ngeke hayi ngoba inkinga leyana bafowethu hayi funakala ishwa ya Cholocho izweni layo uyabona yazi umthakatha kahle ubani lo uMapress no ya Mapress hawu hey sibanda hawu yeah Mapress hayibo hey mfowethu hayi mfowethu hawu hey akahletshwa ngempela umuntu esikhatha khuluma ngaye nje hawu hey ezinkulu uright sabosha yes ikhona right man right before great man yeah ngiyomthatha kahle mfowethu yes sikhuluma ngawe la ukuthi kufanele kufonelwe wena manje la hey sikhuluma ngecholotsho ukuthi icholocho yenze cholotsho mfowethu sikhuluma ngayo ukuthi yenzisisi lizwe bayabona icholocho yilizwe icholocho siyenzisisa into icholocho engathi setshontsha ngikutshontshela uSalumangile into icholocho engathi sesonto yasontelela lapha kunensizwa la lapha kulesizwa lapha abantu abanjabo Kevin yabona uSikhosana phana onhlalo omjay lapha kuzima awulatebani phela icholocho manje mfowethu kunenkinga phela ngale kunenkinga impela into ongazi uyibona ngalena ama toilet manti so itoilet yani istart manje nami ngazi kodwa so itoilet yani mfowethu emnambithi kamba mina ngiyaxayeka ukuthi phela yini labantu balibulele phela ngale echolocho ama toilet abamabili kuba le toilet yabomama yabobaba nathi ke mfowethu sikhule sazi lokho emuva kwa toilet mathola abantu abachimela ngemva kwama toilet sekuzidaba ngapha ke mnambithi kasazi ndoda nangapha nisenkingeni vele lapha nalapha kunama toilet amathathu leli sithatha ngilaze la awu madoda manje umuntu emphuthumayo lapha manje uphuthumayo lo muntu emphuthumayo siyabonga kodwa mfowethu ukubona azi besikhuluma nje ngecholotsho sathi nafuna sifonela uMapress kanti uzoqhamuka hayi kunjalo sihlezi sinjalo sisedlabuzanini abantu becholotsho abantu nje baphuthumayo lapha besikhuluma ulungile mfowethu akulahlupho akulungile hayi le ndoda eyayihletshwa ngempela mfowethu uyayibona le ndoda hayi seyiqhamukile impela amthakatha kahle sikhuluma ngaye kanti ngempela uzoqhamuka hayi mfowethu hayi Mkhaya lo ngena Siribonani masana yebo mfana mbuzi kunjani ngiyaphila man laphi siyaphila fa kakhulu ngizwa abafana bethi umasala ukhona ngale nje umama welayini lami imbuye nje ngizolibulisa awusukhulile fanami hey so inyoka libuyelayo inyoka umbamba ubuthakathwa nafana sithi ngibuyele nyoka umbamba ubuthakathwa nje lapha ngicine ekhaya inkomo zami zazingena emasimini laselisithi lifuna ukungibonisa iziboni zenyoka uthinya loya beyile appetite ukubona iziboni zenyoka na hlolo yami kanti la mntaka amaphisho lo kanjani ungelahlonipho abantwana bakhathisa abanahlonipho man selisiyabuya la ehlolela ngoba nganje phela lapha naliteli ifuna ukuthi ngikhoti imbenge womiyeli nganjela yona lesala ndinyoka Masaru. Masal.